svaki sudionik okreće kotač, što ispadne, s tim će ukrasiti tortu. Wow, izgleda da je Britney imala sreće. Ona će ukrasiti tortu sladoledom. Sada... Što će Ann imati? Da vidimo što će se dogoditi. I ljuta čili paprika. Ozbiljno? I kako mogu ukrasiti tortu s tim? Pa, što možemo učiniti? Morat ćeš to učiniti, Ann. Istina, ove paprike ne izgledaju tako loše. Glavno je ne razmišljati o okusu. Sada Britney počinje ukrašavati svoju tortu. Sladoled. Volite li sladoled? Napišite u komentarima koji vam je okus sladoleda najdraži. Britney počinje ukrašavati sredinu torte kuglicama jagodnog sladoleda. Kako ukusno. I što imamo ovdje? Sladoled od banane. O da, kakav nevjerojatan miris. Dakle, sada uzimamo još jednu kantu sladoleda. Izgledat će sjajno ovdje gore. Da, više sladoleda. Ann nastavlja ukrašavati svoju tortu s čili papričicama. Hej, što je to? Oh, Britney, možeš počastiti čak i ptice na nebu s takvom ogromnom kulom od sladoleda. Odlično. Ann, nemoj se ometati od svoje torte. U međuvremenu ja ću početi kušati svoju. Da, kako je ukusno. Komadić sladoleda, komadić torte, savršeno. Želiš li probati? Izvoli. Sve je moje, a ti idi probaj svoju tortu. To je u redu. Velika stvar torta s paprikama. Sigurno nije tako loše. Hajde, probajmo komad. Da, uopće nije loše. Tako je ljuto. Ne, neću jesti takvu tortu. Kršenje pravila? To nije pošteno. Sada ćemo odabrati tvoju kaznu. Nije. Da, idemo. Tabasco umak ne može biti, ali Anina torta je već ljuta. Sada će postati još ljuća. Jadna Ann. I kako će to sada moći pojesti? Wow, ovaj kolač jednostavno peče od ljutine. Pa, još uvijek ga moraš pojesti. Saberi se, Ann. Možeš ti to? Idemo. Nemoj usporavati. Tako, komad po komad. Wow, čini se da je Britney podcijenila Anine sposobnosti. Ona je prava heroina. Wow, hajde, nije ostalo još puno. Hajde! Stvarno je uspjela. Bravo, Ann. Čini se da sva ta ljuta hrana čini da se osjeća... ne, gori. Pazi se, što to? Imam te! Ne, nemoj kolač! Ne! Neka netko pozove doktora i bolje vatrogasce. Hitno nam treba pomoć. Ann, budi oprezna. Pa, je li sve u redu, Britney? Ann, jesi li dobro? Trebala bi biti oprezna s ljutom hranom. I Britneyna torta je uništena. Žao mi je. Pa, još uvijek je nešto ostalo. A nešto, kako znaš, je bolje nego ništa. Djevojke su spremne za drugi krug. Pa, zavrti kotač, Britney. Želimo ti sreću. Treba će ti sigurno. Wasabi. Kakav užas. Uopće nije sladak i uopće nije prikladan za ukrašavanje torte. Iako možda će nas Britney uspjeti uvjeriti u suprotno. Pa, da vidimo što Ann ima. Wow. Kakva sreća! 2 stvari odjednom. Čokoladice i Nutella. Kako ukusno! Pa, Ann, ti bi trebala početi. Prvo uzimamo Nutellu. Ukusno. Pa kako možeš odoljeti? Evo, sada probaj malo. Kako slatko. Čini se da Ann nešto smjera. Što? Građevinar? Što smjeraš, Ann? Čini se da je sada sve jasno. Ann će izgraditi svoju tortu iz snova koristeći Nutellu i čokoladice. Stavimo malo Nutelle. Sada prolazimo valjkom kako bi se čokolada ravnomjerno rasporedila. Odličan posao. Sada izmjerimo sve s metrom. Ovako, idemo dalje na čokoladice. Zalijepimo ih sa strane po cijelom kolaču. Ovako, nekoliko čokoladica na vrh. Wow, čini se da Britney gleda u Aninu tortu. Vrijeme je da počneš s tvojom tortom. Da, wasabi torta je naravno zanimljiva, zar ne?
Ovdje ima puno toga. Nešto nedostaje. Čini se da Britney ima ideju, sada pokušava nešto ukrasti. Što smjeraš, Britney? Stvarno će biti lakše raditi s takvom lopaticom. Odličan posao. Hej, Ane, što radiš? Sjesti ćeš... ne, jede wasabi. Trebaš biti pažljiviji na radnom mjestu, posebno tijekom pauze za ručak. Da, Ane nije oduševljena time. Pa, Britney, vrijeme je da probaš svoj wasabi. Dobar tek. Odvratno je. Ne kao Anin kolač. Čini se da će ga probati. Kakav primamljiv komad. Da, malo tko će htjeti podijeliti takvu tortu. Britney, možeš samo zamisliti nešto bolje umjesto svoje torte. Pa, na primjer, Anina torta. Pokušajmo komad. Da, nije raspoložena za dijeljenje. FU. U međuvremenu, djevojke su skoro gotove. Britney ima posljednji komad. Previše je odvratno. Hitno trebamo pojesti nešto ukusno. Oprosti, Anne. Ali nešto mi govori da Ane to neće tako ostaviti. Pripremi se, Britney. Čekate kotač kazne. Pa, što je ovaj put? Sirova jaja? Kakav užas. Ali moglo je biti gore. Zaista, možda Britney samo treba biti strpljiva i izdržati. Precizan pogodak u lice, ali čini se da je Anne dobila volju. Vau! Sada Britney ima cijeli tanjur jaja na glavi. Kakva grozota! Ipak, nakon kolača s wasabijem, možda nije tako strašno. Dakle, idemo u treći krug. Što čeka djevojke ovaj put? Saznat ćemo. Pa, Ane, što imaš tamo? Vau, kiseli bomboni. Tako su kiseli, ali u isto vrijeme slatki. Pitam se kako će ići uz tortu. Sada je tvoj red, Britney. Nadam se da nemaš manje sreće. Što? Hrana za mačke? Je li ovo šala? Torta s hranom za mačke može se svidjeti vašem ljubimcu, ali za osobu je i dalje odvratna. Zašto se ne otvara? Hajde. A Anne nije imala takvih problema. Wow, pazi Britney, ostat ćeš bez glavnog sastojka. Samo pogledaj Anne slatkiše. Prekrasni su i miriše bolje od mačje hrane. Kako to želim probati. Probati ću jedan. To je super, želim nešto probati. Čak i pomirisati. Idemo. Pa, Ane, vrijeme je da ukrasiš tortu slatkišima. Vau, samo pogledaj ove jarke boje. Sigurno će ova torta ispasti nevjerojatno ukusna. Super. Dobar posao, Ane. Sada je možeš probati. Hej, Britney, zapravo imaš svoju tortu. Sviđa mi se to. Ne, Britney, to neće uspjeti. Imaš cijelu kutiju hrane. Morat ćeš sve izliti. Izvrsno. Da, cijela hrpa mačje hrane. U međuvremenu, Anne uživa u svojoj torti. Ovim tempom uskoro neće ostati ništa od nje. I ti ćeš morat početi jesti, Britney. Počnimo s jednim komadom. Tako je bezukusno. Hej, slatkice, kako si dospjela ovdje? Želiš li malo ukusne hrane? Dobro napravljeno. Ti si pametna djevojka. Nije loš plan, Britney. Izgleda da je Anne pojela previše kiselih bombona. Oprezno. Čini se da se Anne suočava s Britneynim novim prijateljem. Žao mi je, ali ova hrana je namijenjena njoj. Kakav bezukusan kolač za Britney, a kako je Anne ukusno sretna. Wow, kiselina je upravo izvan ljestvice. Ne znam osjeća li se dobro ili loše. Pozvat pomoć? Odlično, ovo je moja prilika. Gospodine Mačak, opet je vaš red. Nemojte me iznevjeriti. Osjećaš li se bolje? Da, mislim da sam primijetio da Britney nije igrala pošteno. Vrijeme je za kotač kazne. Okreni ga, Britney. Sada ćemo saznati što nas čeka. Ne to. Najstrašnija i najgora od svih kazni torta u lice. Ne brini, Britney. Pa, barem je gospodin Mačak pojeo većinu hrane, zar ne? Što je s tobom? Jupi! Sladoled! Kladim se da sam prva! Vau, tako je lijepo!
Jill je imala sreće. Dobila je sladoled koji sam napravila od jagoda Baskin Robbins. Dodala sam malo slatkog u blender. Nakon toga sve sam zdrobila u savršenu smjesu. Tako sam dobila ovaj kornet, ali da bude još ukusniji, dodala sam Skittles bombone. Sigurno neće pokvariti sladoled. Wow, kako je ukusno! Nikad nisam jeo sladoled koji je bolji. Sjajno, spreman sam jesti ovaj sladoled stalno, ali nestalo je. Nadam se da ću i ja imati sreće. Što je to? Ani, isprva sam također mislila da ćeš imat ukusan sladoled, ali onda sam odlučila da bi bilo zabavno dodat smrdljivi sir u vaniliju Baskin Robbins. Nakon toga sve sam dobro izmiješala u blenderu, tako sam dobila ovu gustu smjesu. Uz sve to ovi gadni crvi. Mislim da im ne smeta sami pojesti ovaj sladoled. Omo ne, definitivno neću jesti ovo. Makni to od mene. Tko je stvorio ova pravila? Dobro, ako ne razmišljaš o tome, nije tako loše, iako koga ja to lažem. Užasno je. Ne, u ovom krugu ćemo igrati. Ja sam prvi. Pa, što imamo? Što? Jill, ovaj put nemam ništa čime bih te mogla obradovati, jer ćeš morati jesti sladoled s senfom. Uvijek sam se pitao kakva će biti smjesa. Nadam se da ćeš napraviti smiješnu facu. Za svaki slučaj dodao sam i posip u obliku mačje hrane. Tvoj sladoled prilično smrdi, ali možda nije tako lošeg okusa. Oj, vrag! Saznaćemo sada, iako stvarno ne želim to učiniti. Ovo je grozno, ali moram. To je izazov. Hajde! Uspjela sam. Ovo je baš odvratno. Anije, tvoj je red. S čim je moj sladoled? I ti, Anije, dobila si super ukusan čokoladni sladoled, dodala sam i čokoladni sirop. Iskreno, ni ja ne bi odbila takvo nešto. I također sam ukrasila kornet pahuljicama u obliku malih krafni. Imam ga. Mislim da svaki naš gledatelj želi isprobati ovaj kornet. Ali to je samo moje. I kako je ukusno. Čovječe, jednostavno je nemoguće stati. Nije fair. Sav si prljav. Ovaj put će se sve riješiti u igri. Opet sam druga. Hura, napokon. Da, definitivno si sretan. Da bih to napravio, pomiješao sam sladoled od vanilije s nekoliko krafni u blenderu. Mislim da je tvoj kornet učinio jednostavno nezaboravnim i naravno za ljepotu dodat ću malo šarenih mrvica na vrh, baš tako. Iako koga ja zavaravam, dodaj puno mrvica. To je jako cool. Da, nikad nisam probao ništa bolje. I ja bih trebao imati nešto dobro. Zašto tako smrdi? Penny, ovaj put nemaš sreće. Imaš sladoled od pistacija u koji sam ulila malo kiselih krastavaca i bez par krastavaca jednostavno nije išlo. Svu ovu čaroliju, kao i obično, sam smrvila u blenderu i na vrh korneta dodala nekoliko češnjeva svima omiljenog češnjaka. Dobar tek. Mrdi! Da bi kupio ovaj kornet, definitivno ćeš morati zatvoriti nos. Iako to stvarno neće pomoći. Je li to stvarno tako odvratno? Ali češnjak je zdrav. Ovo je najodvratniji sladoled koji sam ikad probao i traži da se vrati. Ovaj put ćemo pogledati na 3. Wow, imam sladoled od žvakaće gume. Nikad nisam vidio nešto slično.
Da, i meni. Ali činilo mi se da će to biti cool ideja. Međutim, prije nego što sam ukrasila sladoled s gumom, pomiješala sam ga s klicama brokule i maslacem. Ne mislim da će biti jako ukusno, ali možda će žvakaća guma stvarno spasiti situaciju. Probajmo. O, što? Brokula? Riba? Fuj! Odvratno je. Nadao sam se da će moj sladoled biti ukusan. Onda sam ovaj put sretan. Ne baš, Jill. Ovaj put si dobila sladoled od pistacija koji sam pomiješao s algama u blenderu. Kornet izgleda kao da je samo sladoled od pistacija, ali ima iznenađenje i činilo mi se da bi bilo jako lijepo ako ga ukrasiš čokoladnim kuglicama. Već se radujem tome. Odvratno. Čak ni čokoladne kuglice ne spašavaju situaciju. Da, oboje nemamo sreće ovaj put, ali ovaj put ću biti prvi. Ne znam ni kakav okus može imati sladoled s kolom kojem sam zatim dodala sirova pileća krilca i kečap. Nadam se da će biti jako, jako ukusan. Pogotovo nakon što ukrasim kornet malim marshmallowima. Imam ga. Pogledaj kako su slatki. Izgleda tako ukusno. Provjerimo je li to istina. Odvratno. Ne, žao mi te je, ali da vidimo što ja imam. Ovaj put je vrlo jednostavno. Dodala sam luk u običan sladoled od vanilije i zatim sve napunila nutelom. Ali činilo mi se da će luk uništiti cijeli okus. I ja sam ljubazna, pa sam dodala nekoliko marmeladnih medvjedića na vrh. Možda će oni spasiti situaciju. Čini se da kornet izgleda ukusno. Hajde da saznamo je li to istina. Beljak, kao da je netko dodao luk u sladoled. Kakva noćna mora. Čak mi idu suze. Da, jako smrdi. Jill, ali ne brini. Samo trebamo biti zajedno tijekom ovog teškog razdoblja. Onda ću ja biti prvi. Nadam se da će ovaj put sladoled biti dobar. Ovisi o tome kako gledate na to, jer sam pomiješao ukusni sladoled s jednako ukusnim Oreo keksima. I onda sam odlučio da malo nuggetsa neće škoditi. A da moje umjetničko djelo izgleda malo privlačnije, dodao sam par Cheetosa na to, tek tako. Stvarno? Pa budući da ima Cheetos na kornetu, onda moramo probati sladoled s tim. Usput sir je vrlo čudan, ali nije loš. Znaš što? Čak mi se sviđa. Stvarno? Što onda ja imam? A ti, Penny, imaš čokoladni sladoled s rolama i jagodama. Odvojeno svi vole ove sastojke, ali jesu li još uvijek ukusni zajedno? Sada ćemo saznati. Kao ukras dodala sam malo bijele čokolade. Po mom mišljenju, kornet izgleda vrlo plemenito. Pitam se koliko je kornet ukusan. Zapravo prilično cool. Nije loše. Jill, ovaj put smo imali sreće.